laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyihi al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa istanna bi sunnatihim wa salaka tariqahum ila yawmiddin. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: والحق ما جاء من عند الله عز وجل والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. واللي في دون يو الله يرمنا كرمك بنفو وماكي والحق كوني غونغا ما جاء من عند الله عز وجل كوكو أري إمريك الله كوكو إيوريك الله كون كدينا كدون وني غونغا والسنة كويته سنة كون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كو سنة نلادو معنى كنو ننو نلادو ريويرنو الله نون كدون ويته سنة فانداك دو سنة كو فقهاء ويته كو سنة ما أصولي أنكم بكوية سنة فقهاء بين سنة ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. أي كم بكوني سنة كتوات مواديه ببراج مؤكي ولت تاك. أصولي أنكم بكم بين سنة هو مقابل الفرد. كونو سنة كفانا دو كو كتابتي إنلادو إمرد إماكو مأبه ما قول دبي وادي ma ko be yi goddo no wada be nyinni ma ko be miji wadugol ella hadi be wada don do wiete sunna on wa wi wal jama'atu ko wiete dental kon majtama alayhi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam koko sahaba ben laado fottuno e hore mun kon be fo be jabi dum be golli e hore dum e nder lontal Aboubacry ngal e lontal Omar e lontal Ousmane ha e lontal Ali yeso ton kono ka fuɗɗi wigo sahaba men ko ɓe moɓodirɓe waɗa hunde hara ko kamɓe haldi fotti e hoore dina kan tawa fewn nelaɗo hari ko fof ko e makko yiltitano goɗɗo go alano konngol ton kono ɓawo nelaɗo feƴƴini Aboubacry lontike tawi joni ko Aboubacry piiji go ko yo disino sahaba ɓe halda ɓe fotta waɗen ɗum ɗo ɓayi dalil no woodi ɗum ɗo ɓen ɗon ko ɓe mooɓino hoore mum kon ko ɗum wiyete jamaa. si woɓɓe goo mooɓodiroy milliard yimɓe si mooɓodiroy to tawi no lundi ko ɓen no mooɓodirte kon ka diina hara wiyetake ko jamaa. e charhu laɓɓingol ɗum ɗo qawluhu walhaqu ma jaa min indillahi wa sunnatu sunnatu rasulillah sallallahu alih sallam ma jaa anillahi fi lqur'ani lkarim ko ari kon immorde Allah ka alqur'ana tedduɗo wa ma jaa ani rasuli sallallahu alayhi wa sallam fi sunnati e ko ari kon iwri e nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ka sunna kilahuma ɗiɗoɗi ɗinon wahyun ko wahayu ko yamirore ko dungaye min Allah immorde Allah jalla wa ala o teddi o towi. alqur'anu wahyun anillahi alqur'anu ko wahyu murde Allah wa sunnatu wahyu min Allah sunna kadi ko wahyu murde Allah de kama qala ta'ala wa nala tawdo wiri non wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha nela do wowlata sina gonga o wowlata immorde e ko weli mo tun fi tun ɓayno welamo o wowla ɓay himo yiɗi ɗum o wowla ɗum fi himo yiɗi o woye ko o wowli kon fuu ko o maaki kon fuu ko wahyu immorde Allah subhanahu wa ta'ala. ɗo no lundi yimɓe goo yaltuɓe wiiɓe sunna
ɗum na wahyu inen jogii noon ay suka ay sinaaɓe ɗuuɗa on woodi suka jeyaɗo e wowlo e ɗenngal meɗen dartiiɗo moƴƴi noon wi'i sunna wona wahyu kono yaltitoyi wonde ko shi'ajo o fuɗno buumude haa kono ko ñoli marata ko luuɓay alquran yusamma bilwahyi alawwali alquran ko wiyete ko wahyu arno on wa sunnatu alwahyu thani sunna an inne wahyu ɗimmo on bada alqur'ani ɓawa alquran wa hiya mufassiratun lilquran sunna on ko kañum firata alqur'ana on fensenno alqur'ana on wa muwaddihatun lahu sunna on ko laɓɓinojum alqur'ana feññina fesenno wa mubayyinatun lahu fayin ko ɓanginojum alqur'ana on lianna allaha qala sabu allah towɗon o wi wa anzalna ilayka dhikra litubayyina linnasi ma nuzila ilayhim men cippini e ma deftere nden fiya feññina yimɓe ɓen ko cippina kon e maɓɓe min cippini alqur'ana e maɗa min waɗuma an firowo feññina laɓɓina fensenno ko cippina e yimɓe ɓen kon arrasulu yubayyinu alqur'ana bi sunnatihi nelaɗo ɓangina e alqur'ana on o ɓanginira alqur'ana on sunna makko on wa amali e golle makko ɗen wa qawli e konngol makko ngol sabuna alqur'ana on tun si sunna on firalimo en ara e nokkel go en famata hay fus alqur'ana ini wa aqimu salata wa atu zakata ñinne julde totton zakka alqur'ana wolalɗo ko fewndo wonde juulete wagutu be ko darɗe jeeɗu juulete ko honɗum jangete darnde kala ko on waɗite ruku e sujudu e jottagol e tayyagol e salmingol ɗum ɗo fof ko sunna on ɓangini zakka on kadi alqur'ana wowlali e beyɗin ko jelu timmata si itte ko jelu ittete ko noon kadi nayi ɗin men geloɗi ɗin men ɓe kanŋe e kaalisi men maaro kon men dinde ɗen men ɗum ɗo fof ko ga sunna heɓeten détail ji mum to yamirore ari waɗe kono ko honno waɗirten ko sunna on hollata en ɗum gam mo wenni sunna wona wahyu ara waɗani hoore makko walmuradu bisunnati fi llugati ko fanda kon e sunna ka haala arab attarigatu ko laawol sunnatul awwalina laawi attinoɓe ɓen wagadi halas sunnatul awwalin والمراد هنا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير كفاندا دون سنة دو كوكو تابتي كون إنلادو إم مرد إمكو ونكو كونغول ونكو غول ونكو نينوغول هذه هي سنة عند المحدثين ورندوري سنة أندو بحديث بين وعند الفقهاء كفام بين فقهاء السنة ko wiyete sunna ka maɓɓe almustahabu koko yiɗa alladhi ɗum ko tawata yuthabu fa'iluhu no mbarjite golluɗo ɗum on mo waɗi o heɓa e baraji wala yu'aqabu tarikuhu kono mo acci ɗum o lettatake kamɓe ko ɗum ɓe wi kono na on sunna ɗo woni ko fanda ɗo qawluhu wal jama'atu majtama alayhi ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi khilafati abi bakr wa umar wa uthman al jama'atu fi ad-din jama'un kadina innama jama no ɗuuɗi e noneji jama ka politique jama ka économie jama ka janginoɓe jama ka syndicat ɓe jama ka ɗum ɗo kono sinnama jama ka dina haray ko noon ko fanda o wi majtama alayhi ahlul haqqi koko yimɓe gonga ɓe mooɓi e hoore mum kon ko yimɓe gonga ɓe mawɓi e hoore mum kon ko ɗum wiyete jama kadina haysi ɓe ɗuuɗa wa awwalul jama'ati jama arano on wa muqaddamul jama'ati ko woni yeeso jama on kon sahabatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko wondi ɓe nelaɗo ɓen alladhina ɓen ɓe tawata hum kamɓe afdalul quruni kamɓe ɓuri moƴƴude e feddeji ɗin fof ɓuri moƴƴude e gire ɗen fof yirde
nde nelaaɗo wurduno e mum nden majtama alayhi sahabatu rasulillah sallah sallam fa huwa aljamaa ko ɓe sahaba ɓe nelaaɗo fottuno e hoore mum kon ɓe mooɓi e hoore mum ko ɗum ɗon woni jama waman badahum ɓe ɓen wonɓe ɓaawo maɓɓe arɓe ɓaawo maɓɓe man kana alhaqi tawa ko wonɓe hoore goonga fa huwa aljamaatu ko ɗum ɗo woni jama ko sahabaɓe nelaaɗo e iwtire ɓaawo ɗon ɓen wonno hemu e kan goonga ko ɗum ɗo wiyete jama mo woni hoɗum ɗo hara woni jama haysi ko seeɗaɓe falladi alayhi alhaqu yusamma jamaatan on wonɗo e hoore goonga o wiyete ko jama walaw kana wahidan haysi ko gooto ɓay koko jama wonno e muɗum o jokki o wartirite ɓen toon wiye ko ɓe jama haysi ɓe wuurida fewn ɗon hara ko gooto pet jokki ko sahabaɓe wonno e mum kon e tabi'ina en tabi'ina aimmal arba wiyete ko ɓen ɗon woni jama kanko fewn ɗo ko gooto wuuri kono ɓay ko ɓe wonno kon e mum ko ɗum o woni haray o askintinte e maɓɓe ko kamɓe fof walaw kana annasu kulluhum ala khilafi hasi yimɓe fopp lundike mo hasi yimɓe fopp ko ɓe woni kon lundi ko o gooto ko woni kon tawde kanko ko woni mum ko ɗum woni goonga ko ɗum moƴƴuɓe feƴƴinoɓe wonno hoore muɗum haray kanko ƴetti jama on nani id laysa almuradu biljamaati alkathrata sabu fandaka e jama ɗuɗugol bal almuradu biljamaati man kanu ala alhaqi ko fanda e jama ko ɓen wonɓe goonga walaw kanu ta'ifatan yasiratan haysi ko ɓe fedde fanɗude qala almuallif rahimahullah kanko wallifiɗo ngo wi yo Allah yurmimo kadi waman iktasara mo raɓɓinɗinnike hatti ala sunnati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam e hoore sunnane laaɗo on tun wama kana alayhi ashabuhu e ko sahaba makko ɓe wonno e hoore mum wal jama'atu e dental ngal falaja ala ahli albida'i kulliha o foolay o dartoto o dukiday e yimɓe bidaji ɓen fof o foolaɓe kadi wastaraha badanuhu ɓandu makko ndum fowto wa salima lahu dinuhu dina makko kan hisanamo ka daɗa inchallahu si Allah muyi mo tawi ko ni o wayi tawi ko beru sunnane laaɗo on e ko sahaba ɓe wonno e mum kongal dental moƴƴal ko ɗum ɗon yonimo oɗo e yimɓe majjere ɓen yimɓe bidaji ɓen ɓe gerday falaja ay khasama haray o fowtike ɓandu makko ɗum fowtoto ko waɗi bidaji boyi yanga e ɓandu goɗɗi amina e on tigi goɗɗi naɓamo kam woɗɗi seppinamo e kurkamo ɓandu makko ɗum fowtike dina makko kan kadi hisi li anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qal sabu nulaɗo Allah on maaki sataftarigu ummati sertoyay feccoyto ɗe mofte an wa bayyana lana o ɓanginani en aw wa bayyana lana rasulullah sallah sallama nelaɗo Allah on ɓanginani en an najiya minha fedde daɗore nden e ɗi feddeji ɗo fagala o maaki ko woni ko daɗoyta ma kuntu ana alayhi alyawma wa ashabi ko min komi woni e mum kon hande min e wondiɓɓe am ɓen komo jokkoyi ɗum daɗa fa hada huwa alshifa'u walbayan ko ɗum ɗo woni cellal ngal ko ɗum ɗo woni laɓɓingol ngol wal amru alwadihu ko ɗum ɗo woni hunde feeñude nden wal manaru almustaniru ko ɗum ɗo woni manar woni maande jalbunde manar ko ɓe waɗayno nokku towɗo ɓe huɓɓa ɗon yiite hara si a woni ka woɗɗi hayn to yiite nge inna ha nge yiite ɗa ko ɗon woni ka hoɗo kaari en ma ko ɗon woni laawol kaariwol ma ko ɗon woniri nokkure kaari maande ɗum woni maande jalbunde wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum watta'ammuqa mi rentini on lugginagol wa iyyakum wattanattu'a
mi rentini on e sattingol ha feƴƴita wa alaykum bidinikum al-atiqi mi yamiri on diina moɗon neɓuka kan diina kikka kan diina hikka ko hiɗɗi moƴƴi wo ko hiɗɗi woni kese wo ko diina ko lutti kon si hiɗɗi ko ya hay ko fayda kono diina kan ko kiɗɗum ɗum moƴƴi diina kesum ɗum moƴƴa kesum ɗum si fabricama tun woni nouveau modèle moƴƴa hara few kañum diina kan jaɓata ɗum nouveau modèle ala ko ancien modèle on ko ɗum moƴƴi la rentini en ɗo iyakum watta ammuka o wi mi rentini on lugginagol fana lugginagol ngol ɗon ko feƴƴintinnugol ka pratique gol diina al-ghuluw fantino si innama sappo kañum haɓɓito be waɗa 11 ɗum ɗo lalmaki mi rentini on ɗum tanattu e ta'ammugu ko gootum joni wano wi'ugol kañum min mi hoora e gurna gandan fof a feƴƴintinni ma inna min affaire rewɓe mi tertike min mi jokka e tun dewal tun mi waɗa e zuhud ma min bonta ko conci labaɗe mi tertike ɗum fes fiyon ɗum sabu diina kam ñamata ko weli fiyon ɗum sabu diina kam ɗum woni ta'ammuk tanattu imma ƴettugol dewal fayda ko ɓuri ɗum ƴangoyo ha si on tigi ƴetti ko ɓuri ɗum tun o piitoyay ma ɗum o harminana hoore makko piiji dagiɗi ɗi tawata fayda gassa ko e ɓaawa muɗum ɗum woni ta'ammuk e tanattu o wi mi yamiri on diina mon kikka kan nani sharh qawluhu wa man iktasara haka ɗon ha ɗoy ɗon o wi wa man thabata ala hadhihi al-usuli al-azimati mutabiti e ɗi lasiliji mawɗi ɗe daƴƴe mawɗe bindeje jane mutabiti e hoore ɗe ala al-qur'ani wa ala sunnati e hoore al-qur'ana on e hoore sunna on wa ala ma kana alayhi jama'atul muslimina e ko dental julɓe ɓen wonno e hoore mum kon e dewal wa huwa al-ijma'u ala al-haqqi ɗum le ko fottugol e hoore gonga kan fa innahu yafluju ahla al-batili oɗo o dukiday e yimɓe gonga ɓen o weñay ɓe fes yani yahsimuhu wa yakunu ma'ahu al-haqqu dunahu o dukiday e maɓɓe pellet so on tigi feewi tun ɓe feewa ɓen ɓe feppata ɓe dukiday kono haray mo wondi e gonga kan o foolay ɓe walaw kanu kathirin haysi ɓe ɗuuɗino qawluhu wastaraha badanuhu wa salima lahu dinuhu inchallah man kana ala alkitabi wa sunnati mo woni e hoore alqur'ana e sunna wa maa jama'ati lmuslimina o wondi e dental julɓe ɓen salima lahu badanuhu ɓanndu makko ndun hisanay mo daɗa wa dinuhu dina makko kan kadi hisay walaw kana wahidan haysi ko gooto wa aidan kadi yantasiru o foolay o heɓa victoire ala ahli lbatil e hoore yimɓe mere ɓen o fooliraɓe honɗum bilhujjati walburhan wona piirirgol laɗɗe ma kafaje ma pinkaje kono ko dalil on hujja on o fooliraɓe hujja on ɓe yahayaɓe ettennoɓe tawa ala ko ɓe jaabo liannahum laysa indahum illa shubuhatun wa tazyifun sabu kamɓe ala ka maɓɓe ɗon sina tun jilɓayeji piiji jilɓuɗi ɓe ƴetti ɓe ukkidiri ɓe inna ɗum ɗo ɓe ukkidiri piiji jilɓayeji wa tazyif e modification ji tazyif ko labingol hunde nde wona labande ma ko konti pirate ni tazyif ɓeyne alfulus muzayyaf koko feññina ko moƴƴi tawa nder on ko suudi ɗo itta fo biye ko ɓene ko fulus muzayyaf ɓene waraga muzayyafa ani kala ko tawata na original waɗirama wasi ko original ko zayf joni noon ɓe faamina ko diina kelɗuka ɓe jogi kono harana diina kelɗuka ko ɗum waɗi ɓe metta liɓude qawluhu sallallahu alayhi wa sallam sataftarigu ummati
الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر خبرا معناه التحذير نلا دو humpitien do humputugol kono ko fandangol humputugol do ko rentingol yukhbiruhum humpita anil mustaqbal fi ko areta yeso wama yahduthu ko wadoita kon min ajli maslahati almuslimina ko wowliri dum ko fi nafore julbe ben wa an yakunu ala basiratin fi yobe wonu e hore faamu e hore gandal e hore andugol be anda he awa do nelarno maki moftere nde seedo yaygoy do sayoy wobbe gono wadida centum wadida mojobu tawsina ko laado makono konni andi si anda aw ko to ka okida o kono stawiya andi jakano wodi feddeji godi dinelaado sappino wonde ben non ko nato be yite wona mojobere nodde mawno to dagoy ko dum wadi do o weetu en ko o wowlu o humputu ko aroyta yeso kono mana ko rente de feddeji sertoyte kono rente fa akhbara annahu sayahsul ikhtilafun o humpiti wonde yeddiral heboyto wado yey wata farrugun e seedugol hatta idha hadatha hadha hasidun do yanoyi hesdi yakununa ala basiratihim be wona e hore faamu e hore dalil e hore hujja wa ya'khuduna hidrahum be yetta rentagol mabbe gol be rento wala yaghtarru bi kathrati al mukhalifina wal munaziina harabe daynitorali be jamfitorali dudugol lundi ben e dudugol podondirtebe ben tawni he be da darale be do wiide be onon be naon gotum be non dudi dey awa beeda kadi onon be ko contre modon beeda ko contre mom be contre mom be do fo onon tu onon seeda be tu wota on tigi dayni torde dudugol be lundi be gonga ko be dudi wo kono dudugol mabbe gol wattata fenande gonga wala yazhadu fil haqqi tawabe fandinta gonga kan be anyata go zahad zuhud ko ruudagol e hunde ko anyugol de fayda foygitingo fi mayre tawande hittaye mum wona tara gonka hittaye mabbe fi jokkube gonga hanno fandi kalimore ma no fandi ka dole ma no fandi ka jawdi dum wadata ha be fandina fi gonga kan ko wadi wona konguri din darete wona comportement jinarete ko wona e hore mun kon si goddo arega jamaa bu yahi tawi hiyo be yaabe don duri de be do fo yata hore mere ndari ko hondu ko wona noddede ko hondu woni der ton der fa hada min nusihi sallallahu alaihi wasallam lil umma dundo ko e labangol mo kankon laado reedu mofte makko den fi hadithi al irbad ibn sariya odo hadith mo irbad ibn sariya filli radiyallahu anhu qala umakkanko al irbad umaki صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح نلا جلني من جلد سبكا باو غيني فوازنا اواجي من موعظة واجو بليغة يتيدو اني هewtoydo ka ani hewtugol don laabudo feñudo mawnudo zarafat minha al-uyun gite den wulliri sabu onno waaju wa wajlat minha al-qulubu berde den joti huli ani mapi sabu on waaju wona deno waaje no jala no akita no waaje no kirda no fijira piji tawi be fo mu darda o tawai gondi no jara ka gite sai gondi jari e gite mako bawo andu sama kala pottike bayo na turnugol filmu wona fagulna men inni ya rasulullah hey nelado ka annaha maw'idatu muwaddi'in asikka odo ko waaju wondo e waynade asikka e waaju waynotodo ko dum men faami be faami e waaju on wonde nulaado sallallahu alaihi wa alihi wasallam o fokkiti tay kongurdi o makidin e der waaju mum ko holli yani ko honno be préparota honno be woni rewtata wata nyande go o ala hakkunde mabbe beyni fa awsina beyni jonno bay men faami joni hara asika ya wayno to men woni ko honno wasida men wasi men yamiri men goddum
jonnu men conseil qala nelaɗo maaki awa komi wasiyoto on usikum bi taqwallahi mi wasike on taw kulol Allah mo huli Allah haray ko mettuno kon fi kon fayda fof weli fi o toñata o fenata o jamfata ko o ɗaynata o ñamata haqqe o toñata mi yamiri on kulol Allah nan wa sam'i wa ta'ati e nanugol ɗofto ardinaɓe yeeso mon ɓen wa in ta'ammara alaykum abdun haysi ko waɗa yeeso moɗon ko yette sojo haysi ko jiyaɗo ardina yeeso moɗon nane ɗofto ɗon fannin o yamirali on yeddugol Allah jama malatake ɓe ala ardiɗo jama malatake si ardiɗo on moƴƴa jama malatake si tawi ardiɗo ɗoftatake si tawi ardiɗo kadi laaɓanta ardaɓe ɓen reedu koni say jama malete o Allah waɗay ardiɗo on moƴƴo yurmeteɗo waɗa arda ɓen ɗoftotoɓe jaɓa haray haaju feewi fa innahum ko hani andugo ko man yaish minkum mo wuuri e moɗon gurdal juutuɗan fasa yara ihtilafan kathiran o yi o yahi yeddodiral ɗuɗungal si ɗum waɗoyi ko honno waɗoy toon fa alaykum bi sunnati mi yamiri on jogitagol sunna an o min wa sunnati lkhulafa'i rashidina min ba'di e sunna lontotoɓe an feewɓe ɓen arayoɓe ɓawan ɓen fatamassaku biha jogite o sunna dey wa addu alayha bin nawagisi ngatiron o sunna ɗo ƴakkirde ɗen no wireten noon ngatiron ɗum ƴakkirde jogoron soɓe sina ɗum so jogoron yottoforo tun fuutoto aroyi tawa yeddodiral waɗi pecce pecce waɗi feddeji waɗi jamaji waɗi ideji luutodiri pehe lurri haray solution on ko yo yilto nangon sunna an on e sunna ɓe lontoɓe lan jogoɗon ha satta ken yarli sunna nelaɗon e sunna ɓe lontotoɓe mo no luutodirade en wowlino ɗum ngaton ɗum jogoɗon ɗon wa iyyakum mi rentini on non wa muhdathatil umuri piiji sincoyteɗe ɗin ka dina dey mi rentini on piiji kesi modiji ɗin ka dina fa inna kulla muhdathatin bid'a sabuna kala mod kala ko créa ko inventa ko sinca ka dina ɗum woni bid'a woni ko fuɗɗa ko wiyete bid'a koko waɗa ko ɓattore Allah dewal tawa nelaɗo waɗirano noon kañum no woodi goɗɗum harno mari lasli kono piiji go ɓeydama goɗɗum yiltidirama imma ɓeyde limore nde alano law ma ɓeyde chartiji ɗi alano law ma ɓeyde mbaɗiji ɗi alano law o maki wa kullu bid'atin dalalatun kala noon bid'a fof ko majjere ɓeewi ɓeɗo bid'a ka dina no woodi moƴƴo no woodi bonɗo laaɗo maka fof ko majjere inna no woodi moƴƴo no woodi bonɗo idan yaɓurdinaɗo andude jaka kahoma fa akhbarahum sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo humpitiɓe annahu sayahsulu ikhtilafun kathirun min ba'dihi wo heɓoyto yeddodiral ɗuɗungal ɓaawo makko kanko sallallahu alayhi wa sallam thumma awsahum refte o wasiɓe noon inda husuli ikhtilafi saga heɓoyi yeddodiral ngal ɓen yatamassaku bi sunnati rasuli sallallahu alayhi wa sallam yoɓe jogitoye sunna nelaɗo on fa innaha no o sunna nelaɗo hiya najatu ko oɗo woni daɗal ngal minal fitani immorde ɗi fitinaji wal ismatu ko kanko woni reenowo hiwa minal iftiraqi immorde e sertugol feccodira waddalali e majjere wa aidan fahim akhbara o humpiti fi hadithin akhara hadis goɗɗo goo o humpiti en anna hadi l ummata wonde ɗe mofte ɗo sataftarigu ɗe sertoyay ala 73 firqatan ɗi waɗoya feddeji mofte ɗen waɗoya feddeji capanɗe jeɗɗi e tati kulluha fi nnari ɗin ɗon fopp natoya yiite illa wahidatan si wonago fedde wotere pet kaluɓe inni e nelaɗo pecce capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi fopp natay ka yiite ko feccere wotere to nata ka aljanna daɗa joni men accime landoma nden ɗon feccere daɗayde hi man hiya ya rasulallah
ko hombe woni nde feccere daɗayde ɗon nene laaɗo qala o maaki man kana ko on wondo ala misli ma ana alayhi sifa ko mi woni e mum kon min wa ashabi e wondiɓe am ɓen hande ko tuma ɓen sertoyi fedde goo e maɓɓe haray ɓen diina ka ɓe wonoy e mum kan ko sifa ka diina ka mi woni e mum ɗo min fewndo ɗo min e moɗon ɓeɗo ɓe hisoyay amma luttuɓe ɓen jokkoy ɓe piiji sincoyaadi ɗi enen ɗo en anda ɓen donc ɓe natoyay ka yiite no gasa noon woɓɓe yaltoya hada ɗum ɗo huwa alladi yanju inda al iftiraki ko ɗum ɗo woni ko ɗum ɗo woni ko daɗata kon hada alladi yanju inda al iftiraki min aldalali ko o ɗo woni daɗowo on sanga sertoya sertira feccodira sabu majjere sanga majjere nden sendi yimɓe waɗi ɓe pecce pecce e hino daɗowo ko oɗo jokkuɗo ko nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam kañum e sahaba mumɓen ko wonno e mum kon ka diina wona no ɓahirno cuuɗi ɗon dey mano ɓe ɓorno conci mano ɓe ɗaɓɓirno jawle mano ɓe na ɗum dey ko fanda ɗo ko diina kam wa yanju min annari yawma alqiyamati oɗo daɗoya yiite ngen ñande darngal allah waɗo en e ɓeeɗo huwa ɗum woni on man kana ala ma kana alayhi sallllahu alayhi wa sallam wa sahabatuhu lkiram ko on wonɗo e ko wonno e mum kon ka diina nelaɗo allah on e sahaba mum tedduɓe ɓen fa hada huwa almanjatu ko ɗum ɗo woni daɗirgal ngal min alfitani morde fitinaji wal iftiraki e yeddodire sertugol fal ithnani wa sab'un capanɗe jeɗɗi ɗiɗi jiɗin firgatan feddeji kulluha fi nnari ɗi fof ɗi natoya yiite illa man tamassaka bima alayhi rasulu sallllahu alayhi wa sallam si o na jogitiɗo ko nelaɗo wonno e mum kon ka diina wa dukhuluhum nnara yahtalif ɓe ɗi feddeji noon capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi ɓe natugol ka yiite haray no ɓurdi no lutodiri famin non e maɓɓe man yakfuru wa yadkhulu nnara no e ɗin feddeji heeforɗinnoɓe fes ka aduna ɓe natoya yiite ma al kuffari ɓe natata heefer ɓen mukhalladan fiha tawa konti ko luttinoteɗe toon no waɗɗi feddeji hakkude ɗi feddeji capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi feddeji goo ko kefeeri kef no wi'iti ka julɓe kono ko wiyete diina kon ala toon few l'islam ɓeɗo natude e heefer ɓen yiite ɓe lutta toon kadi wamin no e ɓe woɓɓe goo ma yafsugu mono façon ɗinna wa yadkhulu nnara ma al usati o natda yiite nge wondu e yeddunoɓe allah wa yuadabu fiha o lette toon ɗumunne summa yadkhulu janna toon to mate o yalta ka yiite o naade aljanna o bada dhalika ɓawa ɗum ɗo woɓɓen kadi no e nder ɗi feddeji capanɗe jeɗɗi e ɗiɗi fa kawnuhum kulluhum fi nnari wonugol kamɓe fof ɓe natoy ka yiite la yadullu ala kufrihim ɗum tinnawde ɓe fof ko ɓe heferɓe goy wa innama yadullu ala alwa'idi shadidi ɗum ɗo ko tindinta ko kamba tiiɗuɗo fi mufaragati sunnati rasuli sallah sallam fi sertugol e sunnan laɗon sallllahu alayhi wa sallam fa minha ma huwa kufrun no e ɗi feddeji ɗo tawa ko ɓe woni mum kon ko keferagal laaɓugal pos wa minha ma huwa dalalun no woodi woɓɓe goo ko woni mum kon ko majjere kon na keferagal wa minha ma huwa ma'siyatun no woodi woɓɓe goo ko ɓe woni mum kon ko geddi wa kullum bi hasabi ɓeeɗo fof ko mo ɓe ko embere mum nden sunnoyte woɓɓe neɓoyay toon ha kono ɓe yalta woɓɓe kadi neɓata ɓe yaha toon ɓe juuɗe seeɗa si ɓendi ɓe yaltine woɓɓe luttoyay kude ngoy ko embere majjere nden qawluhu walmanaru lmustanir afwan qawluhu fa hada huwa alshifau walbayanu walamru alwadih الرسول صلى الله عليه وسلم ما تركنا دون أن يبين لنا المستقبل نلادو أتشالي إن وترتي إن حرا أبانجي نال إن كأرتا كون يسو لكن كونو بين لنا صلى الله عليه وسلم المستقبل الذي أطلعه الله عليه كونتو نلادو صلى الله عليه وسلم أبانجي ناني إن كأرتا يسو كون إمبركو الله يلين تنمو كون إمو وأندانا قندو فوب ولا كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء وعندك ويرني سنا بيركو الله هولي مكون وندي ها دون دو وادو ياي غوي كانكا دو يتو هي اوا
ɗum ɗo hunde kaari waɗoye min ajli ko sabu ko Allah hollirimo ɗum ɗon o humpiti en ko fi an nakuna ala basiratin fi yen wonu e hoore faamu e hoore andugol wa hadha min nusihi wa shafaqatihi sallallahu alaihi wasallam ɗum ɗo ko e laaɓugol makko reedugol e jootangol engol ɗum jeeya fi annana wonde enen inda huduthi l ahwa'i sanga nde heyɗoy nde hesɗi nde waɗi e mbeleɗeji ɗin wal iftiragi e sertugol ngol feccagol pecce pecce on tumati nalzamul haqqa on tumati enen tamoɗen e goonga kan ñiiɓen e goonga kan wa nasbiru alayhi muñoɗen e hoore goonga kan ko heeɓi en ɗon wo wa nasbutu alayhi tabiten e hoore ɗum fala najata illa bidhalika abadan dadde ala si wona ɗum ɗo few ko dandoyta wo sanga ɗi fitinaji ɗi ɗuuɗi pellete ɗi ɗuuɗi feddeji ɗin ɗi ɗuuɗi jamaji ɗin ɗuuɗi ka fewtira toon serti ko dandata ɗum ɗon wo koko sifani en ɗo ko sunnanelaɗo ko sahabaɓe wonno e mum kon wallahi nelaɗo e sahabaɓen e tabiina en aimma ɓeeɗo ko ɓe woni mum kon so tawi ɗum na gonga aray ko sama kala ara dina ala hara dina ko sama kala qawluhu wal manarul mustanir kana min adatihim no wonni no e aada maɓɓe kamɓe law annaw no kamɓe yadauna shay'an ɓe waɗayno hunde murtafi'an towunde dow wa yadauna alayhi nara ɓe waɗa yiite hoore dow toon ɓe huɓɓa yiite hoore dow tulde dow ma ɓe maha ha dow ɓe huɓɓe toon yiite min ajli fi honɗum fi an yahdadiya almusafiruna fi yo feewir ɗum ɗon seteɓɓen so ɓe haynike ɗum jemma ɓe anda he a waɗa ɗo dey to yimɓe no ɗon a yiite ka huɓɓi to wa yudau hadha fil bihari ɗum no waɗe wonde ka maaje min ajli an tahtadiya sufunu fi yo joni ɓay ɗum joni ko ampule ji watte ma ko honno wiyete waɗa goɗɗum ara no waɗa ni no waɗa ampule no huɓɓa ni no taaro ɓe waɗa ɗum so tawi joni wana il no e nokku goo taw ma ɗum kaaƴe no ɗon ma ɗon do anmi bato duwa ka rewde ɗon ma ko telen ɗo bato e duwa rewirde ɓe waɗa ɗum toon ampule hoy haray koye yalba ɗum wiyete ko manar fiyo laaɗe ɗen yo ɗe feewir ɗon wa manarul islami huwa alkitabu wa sunna aɗa ɗo ko nandingol wano woniri andude neɗɗo so o majji haray mo ɗaɓɓira point de repère ka ko anditira wayno ngo felloto ko ngo fello ko ley maggo ɗon ko ɗon laawol ngol woni ma wonen ɗi ampule ji to ma nde hoodere to nde ko telen ko zawiyar nden ko telen ni ko funnange nde wontiri heɓo ka rewe en andi ɗum ɗo joni no technologie on waɗiri noon joni ɗum no woodi laaɗɗe no waɗana ɗum avion ji ɗe no waɗana ɗum nokkeli buy no waɗa mandeji ko tawata mono fokkitiri ɗo so yi ɗum ɗo andu haray ko telen toon wa manarul islam huwa alkitabu wa sunna l'islam on kadi no mari point de repère l'islam on ko alqur'ana e sunna ka yawɗa majjuɗa ha tun yoɗa nanɗa aya no jange anduɗa ñawne hari mi majji jaka lan wiya ɗum no dagi jaka ɗum no harmi he lan wiya ɗum wattake jaka ɗum no waɗe he lan waɗi ɗum jaka ɗum wattake ayi faman sara ala hada almanari naja mo yaari e o ndemande ɗo o daɗi o man taraka hada almanara halaka mo acci ndemande ɗo halkike imma fi barrin imma ka jorndi wa imma fi bahri maka ka maayo li annahu fi matahatin sabu kanko imo e majjireji e matahat ka weemete ka tawata andata konto fokkutuɗa ko o adna ɗo yani adna on no wayi was tawi joni neɗɗo mo yi'ata memel bunɗo few o akkitama ɗo ɗum wiyete mata yani yeti o anda on to yarta honto woni funnangue honto woni hirnangue o anda honto woni nana honto woni ñaama o anda honto wontiri ɗo konakiri en o anda
konto wontiri ɗo simanteri o anda honto woto rutto hettirteɗo o anda hande kadi ko goɗɗo anduɗo ɗum ɗon yi'owo ko on jogotomo jungon inna ko on to fokkutuɗa kono ko kaari awa arɗo ko laawol ngol ni ona om ha o hewtinoyamo awa enen ka adna ɗo yen wawi wa bunɗo honto fokkutuɗen ko aljanna kono honto laawol ngol honto rewete hayoto e ka aljanna ko nangata en jungo ngon naɓa en ɗon ko deftere Allah nden e sunna nelaɗo sallllahu alih wa sallam no moƴƴuɓe attinoɓe no ɓe famirno ɗum o wi fa hada mathalan ɗum ɗo ko misal wadihum feeñugal littamassuki bil haqi fi jogitagol gonga ka qawlu sallllahu alih wa sallam iyakum watta'ammuqa wa iyakum wattanattu'a التعمق والتنطع هو الغلو والتشدد في الدين كويته دون دو التعمق والتنطع هو الغلو والتشدد في الدين امام مالك nyandego o yi goddo no salligo imo jarta non kolli di wadani hakkunde kolli e ka koyde woni hada ta'ammuq ya akhi hada ta'ammuq fi الدين ala yasilu dhalika alma ndiyam wata hewtugol ɗum ɗo sa soodike ɗo sa lootoy koyɗe ndiyam nan no wotton kada heta be kadi waɗa ni na yangitagol noon sattingol noon ñande go o wol ɗum talibajo ko no wi abdoullah ibn wahab o wi ya imamana indana sunnatun fi dhalik قال أخبر حدثني فلان قال حدثني فلان أن لقيتم الصبرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إذا توضأت فخلل بين الأصابع وفي حديث المستورد فخلل بين أصابع يديك ورجليك هذه سنة صحيحة صريحة ما بلغتني إلا الآن فأنا أقول بها ويكو سنة وندو سنة لا بدو بوسل ندو كين harimi andama ko joni mi dum do hewtimmi mi jetti yimbe boy no jetta don do o ta'ammugo e tanaqu e ghulu be nabira don no be falirawo fayda awada e sunnaji gotum be to ma hada tanaqu wa hada ghulu sa ta'ammuq arihu nasa terte yimɓe ɓe foto hewta on satti diina satta kori gollitira sunna ɓe yiya ɗum kamɓe wonde awa a sattini sa wi ɗum ɗo no harmi tawan alqur'ana no harmi ka sunna no harmi awi he accirno no harmi he onon kadi kori on waɗa e doyi kuri diina kaka ɓernde kuri ɗum satta on satti na ɗum woni ko fanda ɗo goyi ma hen to o wi ko wiyeteno attanattu watta'ammuqu walghulu mithlu alladhi yaqulu ana asumu wala afturu wana wi o joni min mi hooray mi taƴata few gurdagana fof para miɗo hoori no ko sattinangol hoore mum walladhi yaqulu ana usalli wala anamu e wi o min mi juula jemma mi ɗanta ko few jemma o jemma mi wala juulude walladhi yaqulu ana la tazawwaju nisaa wa yatabattalu e wi o kañum min jombata sonna few o taƴa hoore makko hakkude makko e sonna few o wiya mi ala haaje sonna ɗum ko sonja tu min mi rewa e Allah tu hada tashaddudun wa tanattu'un ɗum ɗo ko sattingol ɗum ɗo ko feƴƴintinnugol raddahu nabi sallallahu alaihi wasallam nelaɗo rutti ɗum ɓen winoɓe sukaɓe tato arno ɓen ka sonnaɓe laaɗo ɓen ɓe tawal nelaɗo ɓe tawi sonnaɓe laaɗo ɓe landi ene ko hono nelaɗo rewirta Allah ɓay ko onon makko wondi ɓeyni wonde o hooray wonde hara o hoora jemma wonde o juula wonde o ɗaano ɓe wi he ɓe ndaarindiri ɓenni heyi ta en tewtonu laaɗo nani o Allah yaafino komo bakkata makko ɗin fof enen en fokkita hay nokku taw ka annahum tagalluha ɓe yawi ɓe yawi ɓe nelaɗo ko waɗi ko ɗum ɗo enen ne wawi wadde ɓuri ɗum ɓande wadde ɓuri ɗum wakkilo ɗen goɗɗo inni min
min jema mi danta ko mi wala julude si Allahu lan no jabi mi fibi dum goddo ni min si Allahu jabi mi nyallay horde mi tajata few tata bo nginni min affaire sonna mi ala nato gol mudum few mi jokka gerde wetu c'est gere sonna wonde awa on tigi dankote sonna don ha wonde ay wagto julde nen ka julde jamane lawa on tigi wonde fokkita waggol dewal sonna joyna reedo anna Musa mi do nabe la garabtane mina tay dum mi jokka dewal tu jaka sonnabe laado ben no jenti dum sukabe ngimmi be hokko sukabe kadi bawon laado hewti sonna makko be fillana be ha sukabe tato arido be landike men no rewirta Allah men sifani kebe kono men nani goddo mabbe no yahunde kaari goddo kan no yahunde kaari goddo kan no yahunde kaari laado nodditibe yahanin do kaari be ari laado maki kono ngarno do kono wi hunde kaari be wi be wona mi burta hulde Allah be indi ko na mi wuro andude Allah be indi ko o ni minno jemma mi senday wonde mi juula wonde mi dana e balde den kadi nyalle den mi senday goddo go mi hora goddo go mi taja be don jombi sonna hino ni awa mo ani o sunna an do mo tertike o sunna an do jokki goddum go hare men jeyda hare naaya men o jeya few ay non to napto fawgol hore mudum dewe e tawata naade farilla haran dudi kadi dudi na hafeji dum do ko ta'ammu wa ghadiba ala man galahu utikkani be winobe dum wa bayyana sallallahu alaihi wasallam jaa bil wasat o bangini wonde kanko ko addi ko hakkunde yusalli wa yanam o juulay wonde o dano wa yasum wa yuftir o hora wonde o taja alayhi salatu wassalam wa yatazawwaju an-nisa faman raghiba an hadhihi sunnah mu'ani wa sunnah fa innahu tabarra'a minhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam nelaado hare dandike mo fes laado wi en wonda hande jango فالرسول تبرأ من المتنطعين والمتغالين في العبادة والمتشددين نلادو دانديكه be lugginibe fejintinbe kadewe sattimbe wa amara bit tawassuti wa yamiri wongol hakkunde wa daraba lidhalika mathalan o pirdundo misal bi sunnati sunna makon kanko sallallahu alaihi wasallam wa ma huwa alayhi sallallahu alaihi wasallam eko nemun kon o holli wonde wada dewe den wonde o fowto ko ala daginen mo kon kadi ka adna do dakmita gol e sonna bengi mo wadde qawlu alaykum bi dinikum al-atiqi al-atiqu al-qadim ni ko boyi al-atiq ila al-bayt al-atiq thumma mahilluha ila al-bayt al-atiq suudu boyulu ko wiete atiq ko boyi yani ad-din alladhi alayhi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ko diina kan la do wonno mun kanko kan woni boyu ka kan woni atig bi an natruka al muhdathati ko yenterto sincaadi din wa na'khudhu bima tarakana alayhi rasulullah sallallahu alayhi wasallam jogito den ko nelado accuno accani en kon acci kon ye woni hore mun jogito den non don wa huwa ad-dinu qadim ko won diina boyu ka kan alladhi kan diina jaa bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam la do ad-dinu kan non diina ونترك المحدثات أتبيجي سنتادي والاجتهادات الخاطئة وكلا ريجي فالجريجي إتان لي وندو دي فالجريجي التي يحدثها الناس لين بين وني سنتودي وإن كانوا يظنون أنها زيادة خير هاي سي بسكنا وندو دونكو بيدغول موجره وأنها زيادة عمل دونكو بيدغول غول وأنها وندي أودو hay so sikkido darale dun ko wakkilare goy dara melenge taade goy darale dun do ha dun do fo dun do de na sama kalani nela do wanno o wadano kono mankuton o wadano kono mi ala haaje mudum few jonno no way wede ka dina boyuka tawa ko sincaaka kono ataw mawbe mara no ko don ko mawbe mara ko dum mandi ankare ko dum mandi da inna dum do ko boyi de bimi mandi
ɗum ɗo ko ɗum woni a waɗade akhi bimandiɗa ko duuɓi jeeɗu ɓuri duuɓi temedde ɗiɗi bimandiɗa bi dina ɓooyuka kan ari heeɓi duuɓi jeeɗu wulure temedde nayi e goɗɗum ɗum e bimandiɗa no heɓɓodire koko mandiɗa kon ko ɗum woni kesum joni noon dina ka tawata andanoka fewndo mawɓe ma e fewndo mama ma e fewndo ma kono no andano fewndo nelaɗo no andano fewndo sahabaɓe no andano fewndo tabi'ina no andano fewndo a'immal arba ɓen ɗon fof waɗino ɗum yani duuɓi wulure ɗum no Allah no rewrede ɗum kono ɗum hari hewtali ka country maɗa yani ka nokkure ma ɗum noon aroya ɗon ko dina hesa wayyo haqqille ma ɗen woni kese kono ko dina hikka dina kan laaɗo wonno e mum ko nelaaɗo wanno o rewiri Allah wiya ɗum ko kesum ko an sennda kesum e kiɗɗum ko be anda kesum anda kiɗɗum ɗum tawa noon si wiya ɗum ɗo ko kesum ɗum ɗo ko kiɗɗum nam o wi fama damat mukhalifatan li sunnati rasul sallallahu alaihi wasallam ɓayde tun ɗiɗo piiji sincaari hiɗi lundi sunnan laaɗo on fala hayra fiha abada moƴƴere ala mum few hada huwa mana al atiq ɗum ɗo woni ko fanda ko ɓooyi ko yani ma kana alayhi rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu koko laaɗo wonno e mum kon e diina kañum e sahaba mum ɓe wa ma kana alayhi al qudama'u min as-sahabati wat tabi'ina wa atba'i tabi'ina wal quruni al mufaddalati e ko wonno e mum kon ɓe e attinoɓe ɓooyunoɓe immorde ka sahabaɓe e ka tabi'iɓe e tabi'iɓe ɗe gire ɓurnade ɗen ɗum ko wurnoɓe nder duuɓi 300 arani ɗin jokken ɗo wa natrukul muhtasati wa tajdidati al mubtakara akken piiji sincaɗi piiji heyɗintinnaɗi e inventade mubtakara ibtikar koko sinca koko inventa koko créa allati ɗinɗi tawata yatara'a li ashabiha hiɗi wa'itana wondi maɓe hiɗi feeñana yatara'a li no wa'itanammi no feeñanammi no nanditanammi hiɗi feeñana jokkuɓe ɗi ɓen annaha hayru wonde ko ɗin ko moƴƴereji wa hiya lasat bi hayrin e hoore ɗi wona moƴƴude dey annabi sallallahu alaihi wasallam yaqul jami sallallahu alaihi wasallam no maka inni tarikum fikum mimmi accay kamon ɗo ma konko tawata in tamassaktum bi so jogitike ɗum lan tadillu ba'di on majjata ɓaawo an few honɗum woni ɗum nelaɗo kitaballahi wa sunnati deftere Allah nden e sunna an on mbiɗo accande on ɗiɗo mi accira ɗiɗo ɓaawo an haraɗo jogiiɗi fanni no jogitiɗi ɗon majjata few mafhum mukhalafa ko nde so akkitiɗi ɗo on majji fa ayu amalin kala golle wa ayu gawlin kala kongol la ta'khudh bihi wa tajettu ɗum dey hatta ta'ridahu ha weɓita ɗum ɗon alal kitabi wa sunnati ka deftere alayhi sallallahu alaihi wasallam minna e alqur'ana e sunna ndaare ɗum ɗo sino moƴƴi ngol kongol ɗo sino wowle alqur'ana ene wowlatake ma sunna ene ɗum wowlatake terto ma alqur'ana sunna ene ɗum ɗo ellala eyo alqur'ana sunna ndaare ɗe golle ɗo sifa ɗum ɗo no waɗe alqur'ana sunna innima no waɗe waɗu wiima ɗum moƴƴa hayko fa in kana muwafiqan lil kitabi wa lis sunnati fakhudh bihi si ɗum no hawrodiri e alqur'ana e sunna ƴettu ko kange wa in kana mukhalifan fatrukhu wala taltafit ilayhi si ɗum no lundi alqur'ana e sunna terto ɗum wota yeƴƴito ɗum wuri wota ndaaru few en torki Allah yo Allah tabintingen e hoore alqur'ana e sunna wano yimɓe moƴƴuɓe attinoɓe no ɓe faamirno noon yo allahu ren dandu en o hiwa en o ayna en e ɗi piiji sincaɗi ka diina baka ka diina no rewirede Allah tawale nu nelaɗo andano fi muɗum sahabaɓe laɗo andano fi muɗum bal hay a'immal arba en andano fi muɗum Allah dandu en ɗum ɗo yolugol en Allah dandu en yangagol mere tawa joddi Allah e muɗum wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al-amin
laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.